Ja ne znam kako se to kaže, kako bi ti rekao taj dućan? Ha? A? Kako bi ti rekao taj, kako ti zoveš taj dućan? H&M. H&M, jel da, ja isto, a neki ljudi... H&M. Da, neki ga tak zovu. Okej, Ili H&M. H&M sam. Dobro. Bok, ja sam Petra i dobrodošli nazad na moj kanal. Mislim da nakon 2 mjeseca napokon snimam novi video i nakon 2 mjeseca sam se isto napokon našminkala opet. Za današnji video ću vam snimiti jedan haul iz Zare i H&M-a. Prvi put sam naručila tak malo više stvari online, zato što se uvijek inače bojim da neću baš pogoditi broj. Ne znam, nekak više volim da to sve isprobam i baš da vidim kak mi stoji, pa da znam da vidim ili mi treba manji ili veći broj. Ali sad sam za sve ove stvari baš čitala šta su ljudi pisali kao recenzije na stranici za svaki proizvod i onda prema tome sam tako odabrala broj. Ako su nam pisali da je malo veće, sam uzela manji broj i obrnuto. I za dosta stvari sam čak pogodila, naručila sam, da, H&M je imao neko sniženje, pa sam uglavnom samo to gledala, da ne potrošim kao baš previše i realno nisu mi baš ove stvari ni trebale. Trebale su mi jedino tajce koje sam naručila i naručila sam još 7 haljina i 2 majice. Sad ću vam to sve pokazat, ali ću vam snimiti baš kao try on haul, tako da sve ću to isto isprobati, onda ću vam napisati cijene i veličine. Pa možemo početi. I iz Zare sam naručila torbu jednu, znači preslatka, stavit ću vam tu sliku, zato što sam to naručila da mi stigne u Hrvatsku. Jer ako previše naručim stvari tu u Irsku, neću imati dovoljno mjesta da ih vratim sve nazad doma. Tako da su mi to mama i Rina preuzele. Uglavnom, naručila sam tu neku torbu, preslatka mi je baš onak za plažu. Nije prevelika ni premala, onak taman. I jedne naušnice. Uglavnom vidjet ćete na slici to negdje. Tajce vam neću pokazivati zato što su obične crne duge tajce, tako da ništa posebno. Evo, prva stvar je ova crop top majica, za koju ja baš nisam skužila da je crop top, a pošto ja to baš i ne nosim, to ću vratiti nažalost, ali stvarno slatka za nekog ko voli takve stvari nositi. Mislim da je baš fora. Sljedeća majica je... Ne, to nije majica. Samo da je nađem. Isto obična crna majica tak na bretelice sa V izrazom i tam je dobro. Ostavit ću vam znači, video da vidite kak mi stoji. Sljedeća je ova isto crna, obična haljina bez rukava, baš onak, malo je čak možda i veća, ali sviđa mi se da je tako onak, ne znam, baš obična za svaki dan i lagana, dosta je tanka. Naručila sam dosta točkastih haljina, zapravo 3 točkaste. Evo, ovo je prva i ova mi je zapravo malo premala i dosta je proziran neki materijal, tako da mislim da ću tu samo vratit. Neću uzimat broj veći jer mislim da bi mi, na većem broju da bi mi ove naramenice bile prevelike, da bi mi padale, a i pošto je prozirana, a i druga takva točkasta isto bijela crna koju sam naručila mi je dobra, tako da ovo ću samo vratit, ali slatka je isto. A ova druga koja sam rekla da mi je dobra točkasta izgleda ovak. Ima kao ove off shoulders rukave. Mislim, ona je zapravo isto malo prozirna, ali nije bar tu gore, tak, ne. Još jedna točkasta haljina je ova plava s bijelim točkicama. Isto ima V izrez. Slatka je, baš su stvarno slatke. Znači, obožavam haljine nositi. Baš jako i najlakše mi je to samo obući po ljeti i ne znam, volim to.
haljina mi je prevelika. Tako da sam već sam naručila broj manji, da ne nestane. Jer dosta sam stvari našla još koje sam htjela kupiti, ali nije bilo broja. Tako da, znači ova isto ima V izrez i tu dolje ima kao neke volančiće. Da malo mi je i preduga i prevelika tu. Tako da sam naručila broj manji i preširoka. Ajde, tučica. Sljedeća isto ova, isto neka basic, obična maslinasto zelena, malo duža haljina bez rukava i ima sa lijeve strane tu kao prorez. I zadnja haljina koju sam naručila, inače ne volim baš cvjetne uzorke, ne sviđa mi se to baš inače previše, ali na ovoj mi se haljini baš činilo slatko i slatka je stvarno. Ima kao ove na ramenice, još tu rukaviće, volančić. Jako mi se sviđa, nisam to znala. Znači kad naručite te stvari dobijete ovak jedan popis znači svih stvari koje ste naručili sa svim veličinama i kao kodovima. I ako želite nešto vratiti, možete samo ispuniti ovaj jedan kao formular tu na kraju tog papira i možete te stvari vratiti ili u dućan baš, ali pošto je dosta sad dućana zatvoreno, tu u Irskoj se još nije toliko počela smirjavati situacija kao u Hrvatskoj, tako da. Ali uglavnom možete dogovoriti preko aplikacije za poštu kad će vam oni pokupiti taj paket i oni onda za vas naprave taj povrat. I fora su mi ovi kao objašnjenja zašto vraćate stvari, znači jer vam je preveliko, premalo, nije ono što ste očekivali, ako su vam dostavili krivu stvar, ako je bila kao predugo je trajala od kad ste naručili do kad vam je stiglo pa ste se predomislili, ako se nešto kao smanjilo ili raširilo u pranju, ako su ispali neki konci ili ako se boja isprala. Tako da ja sam za ove 3 stvari ispunila i sad ću onda dogovoriti, sad kad sam snimala ovaj video, ću dogovoriti da mi pokupete 3 stvari koje mi se ne sviđaju, znači onu majicu i onu haljinu ću vratiti. I treću onu haljinu crvenu ću vratiti, ali sam već naručila broj manji. I da, to je to. Nije mi stiglo baš toliko brzo, mislim s obzirom na koronu i to sve je ok, skoro 2 tjedna, nakon skoro 2 tjedna. A iz Zare ono što sam naručila je stiglo možda čak i prije, možda u roku tjedan dana, iako mi je pisalo da će kasnije doći. Ako vam se svidio ovaj video, lajkajte ga, komentirajte i pretplatite se na moj kanal i nadam se da se uskoro vidimo u nekom sljedećem videu.